Beto abubonso. Weto abonso. Weto abonso kasai wambui. Weto abonso kasai ujimulu mpinjeu. Nyingamba ngumvulu sabe. Ngumvulu sa kabidi ni binsonji bidi bimpweka. Mumalu anji mona mubintu bidi bienzeka bintu kabibi tanta to tato eneni chito tumona to bidi bienza bundu be. Depuis le 24 janvier 2019, wa passation de pouvoir uvumwenza Joseph Kabila Kabanga kutuenze la confiance kutu confier pouvoir wenda pouvoir wa mashi lelweu byonso bitu vutumona ni bishintuluka kakwena chidi chishintuluka to kakwena chidi chitanta to kabidi ndinke mabikola diba di vous prophète ni kimbangu ni prophète ni kimbangu ni prophète ni nganyiwu Nyo 5e président wa Congo kuwalwa kwa Kajaditunga. Nyatu jinenda 5e président Kasai. Bon. D'après vous, no jinumona nye jitunga jiji shintuluka. Jitunga kajena jishintuluka tu. Kwetu batubambani njitunga jiji mwa. Njitunga jiji mwa. Pinjeu katwe na mujiji moto. Katwe na mubobu moto. Chisekedi ujutufusha bundu be. Ujutufusha bundu kuchini chakumpala fumu wajitunga kena mwa kuikala tribala tu jiba jidibuba kubikila nyi fumu mwena jitunga kwena mwa kuikala tribala tu nyeulelwe muwewa ujimuteka tribalisme muchimutu chebachi ni français yeba ya maternelle ituwe wakulai. Kabila t'a fait confiance même en vous mon ani ni tuikala bantu hetu mbushima ya unia kana ni bikumbana lelwemu bijibienza toni bundu Kasai yonso ijinyema kwabu lwa makasa banyeme na ku province wa Benda banyeme na kuma province a Benda mima chini njebeja kwetu kwako nchini chidichenzani tunyema kwetu wako bintu bikesa bya wewe kushikisha vie sociale bintu bikesa bikumbana wewe kwenza kwena ubikumbana tu lelwemu nyao kajamu ufuku Japon ma voyage ni 10 000 voyages hiji we mwenza mu 5 ans mu premier mandat
il est temps ya wewe kujipumone kwa kajalede Kasai. Nenu ba Kasai nji muso kunu leje ni kutu ya yekweku nujinu kumonai bwalu kutu ditufum tuditukumona pinje kutu ya yeku kumpale kweku nujinu moneni kutu ya yeku nkumwiji maeshi tuya ya kwei tudituya kumwijima Tshisekedi lelo emu washaja muwenda wampwazone bena Katanga imana nkuleja ni wewa padi muso kujibela we muso kujibela njinkwambila ni ushala muntu chanana eji jitunga ejeji ni unyema mana nkubajile bintu bidi we mwenza biji CPI mo enregistré bweba wewe assassinat wa ambassadeur italien Luca Attanasio biji bikutanyila wewe assassinat empoisonnement wa DG wa RTNC Mwena Katanga, c'est ton problème à toi. Ou dis-moi empoisonné Kazembe Mwewa Tshisekedi. Ou dis-moi empoisonné Tatu weba kiungwa kumwanza ni Mwanenda Marcela we wao uchidika bidi wenda nujikishe bena Katanga wenda ushebeya munyi wewa kumunu vubahetanga na ni muntu weba uvumuko hesha puvara nyito ikala wenda ushebeya bena Katanga aba ni utushebeshisha chanana tudi mwakufa chanana ni tusaitu eno tujitulu mpinjeo tu villageois bajamu ni Tshisekedi fachi bouton fachi bouton fachi bouton fachi bouton benda balala nyinzala mujitungeji na shaku kinchase kweku kutujeku mbatu ihatani mu mazupu kukinchase eku kakwena chidi chitantatu tujibasumba chitumbula chimwehela mwa Kabila 100 francs cho china chitumbula chachi chikadi divisé par 2 bikadi bibidi 500 tujibasumba kakohoka mafuta mu Kabila 100 francs ni 150 francs lelwe mukakohoka sart kakaji 500 francs pinje social ujikwei État de droit weba ujikwei wewe ujimumanya droit kai uvumulongela kalasa kwei ukatum présenter ko diplôme d'état weba eshi certificat weba wewa chukaji we mwenza nchini affaire Kanyama Kasesa ujuwenda no sungula bantu babena Katanga kubadi wenda uhanyisha kubaji aspora benda babumbusha marin ni mama ya mumesu mbwaku ya kahana kumputu bavu mwambula kulkolo eziba Kanyama Kasesa bwabo porté disparu CPI mukuinjila chilumbu cheba wewa chini mema ngwambilechi ejijitunga ni unyema Kasai mwaba wonso udi we musomba banga jirepare ni bena Katanga banga jirepare. Ce que je sais moi Katanga c'est un état bijwe wendoke babantu nyo benza nunku uvumuima na hanyo ndaye mukwata John Numbi wenda ujinga kasha bantu
wewa Kasai John Numbi niba mukwata John Numbi bajiba mukwachila chini John Numbi bajimu wakumukwachila chini pinje unyi ngeba kuleja wewa Kasai wa mumbu kampinje u villageois mukolela muchisalu mbakulelela hanshi mbakulelela mumwijima ni John Numbi wewe ujimuna jina jitu wewe utela ja John Numbi aji njina ja kuna yanadi baka sai bonso bamanya kwambila kulelu chitu bakebela John Numbi bamukwata nchochechi John Numbi kuwaka participer kuma accord ye ya kujini mikanda yonso ya ma accord mu présence ya roi égyptien El-Sisi musomba mwabao bangata mikanda yonso ivumwanenu wenda usinye wenda utabuja byonso kumuhesha John Numbi general kwata bintu ebyebi wewa mbilama Dibaji Tshisekedi mutu abinu usengelela pouvoir yewewe wewe ojimo wakukumba na ukwata John Numbi eshi wewe ojini basalayi badi mwakukwata John Numbi mbasalayi be babanwa kalutu kubanwa kabondo aba kabena ni formation militaire kabena na shini chidibuba manya tu fanatisme wachanana bantu nyamba jibajila kana franga kayena kuto halukila ikwenu kanu ni jinga kwa halukila nujibalo kunyanga bintu byons nujibalo kunyanga bintu byons na shabundumba mema baya yani bavubenda bundumba mu de la révolution mba mwanga takoku coup de pressé bamuhesha ko $50 bamuhesha ko $100 lelo mundumba ya manyanu ya Kasai milwa iji mu de la révolution mo monaka nyo pesha koku 3000 pesha koku 3000 bakwanga ta 3000 francs nujibalo kunyanga bintu byons bifendu kufenda bantu chinganyi nujibalo kunyanga bintu byons bakadi batuhenda yani Kasai mujitungejeje katwena muni province moela wa Bakasai to tujini baswahili tujini bakongo tujini bakino tujini bantu babuni kwenu mwakumva ko chisamba chachi bambanyi bakino benje batetela benje banganyi benje ijamu nenu bena Kasai et surtout mbujimai Bakasai bakumbujimai nujini comportement wa busenjibe marché rai nujianshima munkachi mwa bantu mazalano dibafuma nao nzala ata hapa niku nasema bakatangano shiki bala banaleta infection mukatanga ni Bakasai banakuya na ma infection atu twamba infection ya hichi mwa province onso bwenu nenu manyano ubwela munkumba wa muntu nkumba wa kive wewe ojiunyina mwabao ushia tumvi to ebatu kuimwela maito comportement wenu wa busenjao usangana ni muntu njini bayanyi bayayi bakai mbayeba wa ukufendela tatu weba ni mamu weba ukufenda toni mubilamba kutu ya yengwe à savoir que Tshisekedi ujutu shia kwa chanana mumanya malonso ajenzeka Katanga c'est un état Tshisekedi c'est un président de balkanisation Kabila ovu mumuhesha chintu achini ndamina wewe ulimo kukumba nukwendeshe bakongo le wewe tunseka bikola be wewe ukumbana wewa lekela busenji bwe babu imaginez ça fait honte président mujima ujamunkachi mwa bantu nyinyi ya kumutu yenda inyunga tujibamu na kukaravya kwa kana ka président mujima ujuko ujamunkachi mwa bantu président wenda vula nkochi munkachi mwa bantu ku Bruxelles mumana kukwachi kamala akahi akabondo ni muka jeba nyanelo ewe nyanelo muka jeba o nyama wa muntu kaina nshini mubelu wa kukubela
kaina nshini mubelu wako kubele mwana wa mbwa au mashia mumata mwana wa mpuku bunyinu bwenda mwana wa nyama nasha mama weba marta kaina nsha kubela koko kaina nsha kubela koko nyito lekele bidi we wenzebi uji muntu kai wewa uvumufumina kwehi lelo mwatu twamba nasha muntu wakukangula chibi cha kunkumba wa president uja mukasai ma postonso uja bakasai c'est-à-dire quoi ça dit quoi bijibi twenza bundu waikanga taba diaspora kubaka wenza nabu mujimu niba kwesha lunga nyikai badi bakwesha lunga nyilubola nyelelwemu afere kanyama kasesa bana bavu mwambula kukolwezi nwenda nusungula bantu ye mwikala mwena kasai bamushia mwena katanga wae kanyama kasesa bantu abo bajikwehi bakabenza visite kontwako bwani bamona bantu abo porte dispari bantu beba ba diaspora benda babumbusha mai benda benzebi benda bakahana marin lelwemu kasai kai uvuja breakfast ku kasai we muja breakfast ku kasai badi bakushebe bakubwelela bakushebe usanga na kumbushima yako kwa muntu ni bana jikumini batano lelu basatu bajanshima malaba mbako abo baja jitu ku kampanda bahesha bako abo babanga jiji nujinwenda nulolo amakasa ma accident bintu kai kontoku mashini maji shinda kontoku mwana mukwabu munyi chauffeur kai ujuambula mashini makwabo wele mu mashini makwabo wambula toni bantu muntu amu mbana mbafwa myoya bantu ishimina kunu junu nyemena nkwe kukatanga kwenu ayi kwenu nenu mbwa kuyena shikuyeni to nzolu mwenye utumo na mutu nzolu uji musanga na muji usala ye usala ni mikolo biji weheba uji usala ni mikolo biji ye usala ni mukolo mwehela weheba sala ni mukolo mwehela Chisekedi uji nyama chena mmanya uji nyama kai kabidi mubanyama njinke ba wewa uji nguluba walunguluba kunyama wa désordre nguluba katumu contrôler chaye ya kujatu un président de la république tu manges en plein air bantu bakumona uja bwalu bwadi kama uvula nkochi munka chimu abantu ku Bruxelles ku mariage ni ya mansebebe ku vumuya muka jeba zambi wa kujulu Tshisekedi wewe mbilekela enza bukola bwebe bonso bilekela uji nyama be uji mpuku wa muntu wewe wewe Tshisekedi wewe ukadingani affaire bibankole attention avec bibankole, c'est à bientôt là, vous allez le vivre et vous allez sentir que les Katangais sont forts de plus que vous. Bena Katanga bo kabatu bakula to uri muso nguvulusha nyinkuvulusha kakesa le 14 janvier 2021 cha 15k mukimbeimbe wambanyi ujini basalai bavu baboela muntu ambavu nyiba satu nyiba nayi kwa ngata munition yonso bintu abibyo bienza ini semaine uri mwa kumona musalai webao ujinga byonso bidwe wenza bya chanana na nsho hesha ba député ma $100,000 bintu kai wewa
Njila ukamukanguka uyaya uji uya mpinjeu. Pinjeu muchitanche muyaya. Affaire Katanga. Uji mumanya kuiwambila bana benu nyo nkatanga setene tapara. We wakasai mwaba uli we musomba wao. Es-tu sûr? Kamere est libéré. Kamere kena mu buloko to. Libération Kamere lwa kanyingidi. Oh détournement, oh détournement. Yeye udi mwa ku détournement kutaji we kuimumanya. Nujibajwa nenu bonso. Mbivi. Mbivi. Neno. À partir de là, toi là qui se dit je suis, même. Kamere libéré. Hein? Kamere libéré. Détournement. Nye yao hambelu. Nje wewa. C'est à la CPI. Mbakwinjila. Communauté internationale. Cour pénal. Kukuwa ya wewa. Bidi mwenza abi. Umanya ni uyaya koku. Bijibienza bundu. Lelo emu. Kasaiji kukatange. Habu bena katanga batu babi jingi. Banu china nukunu china. Tena nweye bakatange nuku ba nyama. Babumbafu ba moya mi depi mama adinizala shia oye waka. We tukatange we mulamba we. Wende tupaka kukasai kule bakupachie kubushefu. We mulamba we. Weye tu mulamba weye, tupaka mulamba uyu weye. Wende kukasai, bakupacheko na we bushefu, weya. Ata bushefu deri. Weya uyu. Weya tukatange weye, tu mulamba weye kama ni mubembo, wende kule. Bakupachako bushefu, ata bushefu deri kukasai. Me beko na intimide na wewe nuko naangalia tu juu mko ba bumbafu mwe njo pale munendaka kupeleka mahali na bikumba mwe balamba mko ba nyama sana na ukiabula wenu ule muntu moyo musenji sana muntu moyo mushenji sana shaonaka guvernara musenji sa kiabula mbaka saiba tuba jimona kuno ku Lubumbashi kunkuko lwezito na shikuli kasi kwena mwa kuteta tu bajiba kuja mubishi pinje ulelo emuwe waheba mulamba uje wamba ni kwamanyi fion uje wamba chini bale baluba nuko na chambula bale baluba bale njoba na yuwa mvita kama baluba banatoka kule kumakatanga yenu kule kwenu kulama ni kula Lubumbashi kule bale batamigombania nini kama baluba tu abakukuye moye mugini kama mwe balamba bote munaisha kwanza kubajondola bakasai mu matako yabo anayamba mavi unenda unamujondola hayo nguvu yenu ni paka pale tule tuluba njo nguvu yenu tule tuluba njo tubagerie kama bakasai bananionesha mukoshi moye mugini niko na mushikiria buluma sana bale baluba bale mwanzo kubaweka mukilari muko na bakombanisha weye Moize kisha nweye bakatange nuko nasema Moize ula na milete hii mateso shini Moize njo alitwita Moize mutu bikila boenza bras de fer est-ce que Moize uri mwakala president de la République na ashikumpuka wende mbele bakutunze sida yako ile we Moiza we bakutunza sida njo wanza kutafuta bu president shi unakalaka na sida utasema nini we bo bali banakui bananza kukum balu bwajikema okay
Kichimvu musokuleja ku bantu lelu bwani numanya ni nkatanga seteneta baka sai babunyi mbamanya chintu chini katanga setempe ya par pinjeu na shamfu wenu ku premier accord vous musigné c'est katanga kuikalaita rumva pinjeu junu jinga kasha o fachi bouton fachi bouton fachi bouton fachi bouton fachi bouton fachi bouton 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 yetu hii ujini chini wewe diaspora yeba ivumbi kila yai inu vununwa na imfanka wa jamba ku Belgique nyaba kunyangi jilumu affaire kanyama kasesa bakatange mutaponoka mutaishi boa babeko na mibeba paka muluvungu vungu benda baya nenu banumbusha maya mumeso ni marin mumva ni mioi benda bahana bintu abi tu sais que tu seras maudit comment lekela mwanetu ulumona muntu ye ukubela mukunanga muntu ye kai ukubela tu kumukunanga tu kakwena muntu na shomo hela ulimwa kukwambila bintu bini nkwambila memebi uliwenza bintu bya chanana bintu bifwa kabyena nyi mutu to wewe bavuba kuvote uri mupatuka ni 13% nasha mukalasa 13% mwana ulimwa ko itai nasha bamba ni bamude libere 13% ukajuna yani pouvoir wa fayulu 13% pinjo lelwe muka julisha ni wewe bakuvote wewe bavuba kuvote bwa wewe kuenzesha ni vote mubikila kabila ni papa wanyi merci beaucoup ngasumbi ku Chivoire ngasumbi ku Nzubu ngai twasakajila c'est ça mena twasakajila weba ujugwe kabila nya musombo mukutanyile uri kutanyile byonso biri wenza umbula China chayo chakujishika momo wenga yebo ujujumbula China jinke mabikola be jinke mabe katanga kai katanga papa achimema nji mumanye nasha kumpuka katanga bakaba kosa kunchilumbu nasha chao mbaka tangeto achinchilumbu cha mutoka ujulu ampinje wa bahesha katanga kabo tetu hetu talukile kwetu kasai tukiba cha jenza bakangula ni miba tubanga jenza muji mukuntu wako kwashiki hamutu abili wewe wenze bya bintu bya lukutukutu wenze bintu bikwa bibola bintu bikwa bugabi mushindu onyo ujikasai kuchini wewe kasai ulimo kwenza chini ulimo kudirije ngani wewe uju wewe mwa kudirije ngani wewe kakwena muntu nashomo ilatu kakwena chudu wewe wenza tu chichileje ni wewe uji muntu wa bantu nchi kachena kutu ujamu ni mema état de siège état de droit wewe vumulonga droit français ba ya maternelle itu wewe unanyai katu mulonga droit wewe ulimulongela droit wewe mwana wa mbwa mufikisha chinji de wewe kwani churu wewe zato mufika chinji bikola wewe kakwena chichitanta to kakwena chichenzeka to il n'y a rien ce qui marche kakwena chintu nashi chimohela to kakwena chintu nashi chimohela to il n'y a rien du tout il n'y a rien
bakaji ngani wewe batushebe. Tu sais que tant wabi bakola wao bantu bafu bafobe nyata ngila mwabeo mfumo wa kumvwangana na nshini kabila nya to ba katange mtrete nabo mubobu mu pinje wewe ukajuba bonda kwena mwa kukumbana to kwena mwa kukumbana invita to wewe kwena mwa kukumbana to pinje ni wamba bishi ni uleje bana benu chini wenda ubajinga kaja kwenchulu mwenza tu mvulu sabe walunjimona chidi chenze kampinjeo kwenze kachintu chibi chadike vulukai le 14 janvier 2021 un certain dimanche Kimbeimbe était tombé Pinto abibio bienzekano 4 jours papa lesquels que bama relation ni benakatanga kumba ennemi bebato. Tu ne dois pas être tribal, non. C'était ça, c'était simple ça. Pour votre information, et je voulais parler comme ça pour que vous ayez un peu les idées, parce que je suis en train de voir un mal devant nous. C'est très dangereux. Très dangereux. Kakwe na chintu chibi bu guerre tribal. Na shabatoka kabatu ba munanga to. Guerre tribal. Utumubi wajikemo. Teto tujiba vivre chikondo achi. Bakaku. Ni batao ni bamao. Bibankole. Bibankole. Ay, umusambo mema ntouchina bikole. Mema mumvu musambo wa bibankole ntunye malubilulu ebalu akachi. Ngalu kila kukasai. Kichifu papa wanyi mungambila. Ni we mumvu ano bambi ni musambo wa bibankole. Mbibankole. Banga jinyema lubilu. Kuimanyito. Banga jinyema kuimanyito.